Dobrý večer, počitovani patrače. Pred vami išće jedno vydanje emisiji Dobrý večer Vojvodino, a u njim sme vam pririhtali šljidujući pripovetki. Rusnaci zos Srimske Mitrovici i Bikić Dolu dzenje Rusnacov preslavili u parohijalnej sali Greko-katolitske cerkvi u Srimskej Mitrovici. Po zakončenju centralnej švetočnosti Dňa Rusnacov u Verbaše opaćce svoju fajtovu rekapitulaciju šitskoho co organizovane z nahodi toho šveta. Tohoročne nacionalne šveto Rusnacoh nie moglo prejsť bez dida Ferka. Ostatnja časť emisiji Dobrý večer Vojvodino rezervovana za dramsku umetnosť. Z tej nahody emitujeme predstavu dramského studia Art Doma kultúry Ruski Kirestur Umri Chlopski. Rusnaci zos Srimske Mitrovici i Rusnaci zos Bikić Dolu, našo nacionalne šveto, dzenje Rusnacoh, preslavili v nedzelju 18. januara u parohijalnej sali Greko-katolitskej cerkvi u Srimskej Mitrovici. U programe učestvovali ruski društva zos tih mestoh, ukrajinske društvo Kolomika zos Mitrovici i dzeci, ktori hodza na hodzini ruskoho jazika. Parohijalna sala cerkvi Вознесения Господнього у Сримській Мітровиці в недjelju 18. januara була мала за šitskih, ktorí žadali prisustvovať na švetočnosti z nahody našeho nacionalného šveta Dňa Rusnacoh. Programa počala so spotom švetočnej špivanki Braca Rusini, a potim še na bini zmenjovali bešedniki, recitatore, špivače, muzičare i tanječniki. Koristim priliku da vam svima čestitam vaš nacionalni praznik i da vas sve pohvalim, jer evo u kratkom vremenskom periodu ja sam barem 2 puta sa vama, to znači da imate veliku aktivnost i velike vaše napori da učuvate vaš nacionalni i kulturni identitet. To se vidi, primećuje i zaista sve pohvale na vaš račun. Na istorijni podjiji, ktori še zbuli pred 150 rokami, keď Rusnaci zo Šariške županiji, odnosno zo Zbardejova, prišli na Srimsku žem i tu stvorili svoj dom u ktorim čuvaju svoju viru, kulturu i običaji, prisutnih zdohadla Jasna Arbanas. Školjare, ktorí fakultatívno vyučujú ruský jazyk, recitovali stihy Havrila Kosteljnika, Mihajla Kovača i drugih naših ruskih i vojvođanskih pisateljoh. Gdje on žije, jak umeno, jaka je oho volja, o polozu moj smutok, strcela sam peru seleni i hljadami. Naše sretnuce, bulo svetami, buli sme mladi, jak veliki bili, u očo bili, nađili žili i šveticali, buli pred nami. To ljubov bulo žadanje, co pošlo s nocu, jak obecanje, to ljubov bulo žadanje, co pošlo s nocu, jak obecanje. Teta preslava nam ukazala, že Mitrovčanie
краще позбирали, že наистина робя і že у Злагоді направили ту програму. Язик мало, але щедри маю вjedno i думам, že tota sala наистина нешко була цесна за тих všetkých, ktorí chceli vidieť tú programu i vyprovázať z toho šveta. Dúfam, že i tote Rusnáci počustujú, že sú ktoška i coška i že majú hlboké koreni, bohate jedno i najtak povieme iskustvo i istoriju, ali i najtak povieme fahovcov muzičných, ktorí naiste še zmenjovali i neuspeli ani najtak povie všetko ukázať. I toto, co naiste zrobili, ukázalo še, že nás toljem dviha, že by sme boli svidomi, kto sme, co sme i vracali še svojim korenjom, bo nažalj mitrovackí Rusnáci jedno, že zaboli jazyk, nažalj zabúvajú svoju istoriju, kto sú, co sú, i na to spôsob prepadajú. 620 Rusnáci u Mitrovici, ale veľmi neznajú, že neška šveto Rusnácoch. Veľmi som volal, nikde sme nečuli za toto. Poviazovať še i robiť taký koncerty alebo druženja na isté to spas za mitrovackých Rusnácov. Mušim vam povedati, že mi šerce polno. Včera dneška sme mali programu, ktorú smo pravili šitski vjedno. Z nahodi nacionalnog šveta Rusnacog, naši prijatelji Ukrajinci, jedno društvo Rusnacog, naše društvo Rusina z Osimski Mitrovici, a naš panocec Varga naš zberal šitski kolocer. To mi bar zmilo. Mi vredno robime i teraz, co budeme robiť, to je muzičko-scenski prikaz, srimsko-ruska svadba. Bar mi še pači, že toho roku bar skrašnje preslavljeni Dzenj Rusnacov i vidim še, že to každý rok še ljepše. Mušim povedati, že tu veljka uloha oca Vargi, ktorý baz robi na zjedinjovanju i Rusnacov međusobno, a i Rusnacov z Ukrajincami, bo to problem už da skeljo roki bul, a teraz to še ljepše. Rakujem, že u budućnosti bude to išće ljepše i že mladi generaciji, s obzirom, že še teraz vyučuje i ruski jazik u školi, zahvaljujući tej učiteljki Moniki, takže dumam, že máme dajaký pozitívny nádych za budúcnosť. Polje široki, vitorska volja s volkom zavivao. I od zajačka travku zmrznutu, šnjihom boravili zaklali skrivao. Staška šestoku čuje, slučuje, nad smihu tvori i rozdomuje, jaka premenka primjena stava, tak som še nikda nie spravovala. Mám jednu tajnu, malú tajnočku, u oku svojich jednu listočku, teraz som vody, že šalim mene, Djeci kolo dješicero jest, ktorí pestujú ruski jazik, ktorí členi ruskih vizočkov, ktorí špivajú, takže думам, že dosť dobre napredujeme. Co znači toto preslavljovanje Dnja Rusnacov za Rusnacov u Srimskej Mitrovici? Ja думам, že ljem za Srimsku Mitrovicu, ali za šitskih Rusnacov bar značni deň. Mi včera boli u Verbaše na preslavi, dneška sme tu jedno za Zbikić do organizovali i bar značni deň думам. Zajednické pochodzenie Rusnácov zo Zmitrovici i zo Zbikiću i Nješka ih povezuje, ta i Dzenj Rusnácov, jak i veľi drugi šveta jedno preslaveli. Može povesti toto sotrudnictvo tu tirva od ovše, kedy sme prišli do tih kraju, bo mi z jednog kraju prišli, z okoljinska Bardejova, takže sme veľi rodzina. A ti štagu ostatnim čaše veľi veće sotrudzeme, kad oni osnovali toto svoje društvo Rusnacov. Oni bili hosti u nas na našem noćnim koncertu
Ми були у них, було тут національне швето Руснацов. Ми smo učestvovali jedno z njima u programi, a ti ženješke nas povali, za zvenješka jedno z njima i preslavljali nacionalne švete. Po zakončenju šitskih programov na centralnej švetočnosti Dňa Rusnacoch u Verbaše už po tradiciji organizovani i koktel za šitskih učašnikoh i hostcoh. Bula to nahoda, že by sme da jednih zamodljali za kratki upečatki i svoju fajtovu rekapitulaciju šitskoho, co organizovane z nahodi toho šveta. Ja bar šťastlivý, že ja mohu tu byť dneška večer. Nádherný program, nádherná impreza. Musím povedať, že som bol šťastný toto, co som tu všetko videl, že ukázala naša nádherná rusinská kultúra, nádherné špívy, nádherný orchester. Bol pre mňa bardzo veľký zážitok a musím pogratulovať hlavnému organizátorovi, že dokázal pripraviť taký nádherný koncert, ktorý dúfam, že potešil i srdce, i dušu a všetky diváci, co boli, dúfam, že boli bar spokojné. A to asi aj najväčšia odmena pre organizátora, pre tých všetkých ľudí, co vystupovali. Takže ja hodnocím jak jedno nádherné, krásne podujatie, ktoré potešilo i dušu, i srdce a gratulujem všetkým, ktorí kolo toho robili. Predstavnica som dneška večer koordinácii Ruskej nacionálnej menšiny z Republiky Horvátskej. Inšak som predstavnica Rusnácov Osecko-Baranskej županiji. Dneška večer mi bardzo bolo krásne u vás. Môžem povedať, že tota programa, ktorú sme videli, to nás pravdi na profesionálnym úrovňu. Ne znam, že či mi še vecej pačal nacionalni orkester, či mi še vecej pačali špivački, a bar mi milo, že som vidjela že steljo veljo mladi zivčata u narodnim oblječive. Ero Balka zo Finskej. Som prišiel na nacionálne šveto po druhý raz. Po prvý raz som bol v Ruským Keresture, teraz tu ve Verbaše. Dneška som prišiel a bars še mi páčil program a bol bohatý, veľa mladých bolo, tak a bars krásne bolo. Я приїхала до вас із України, Закарпатська область, Мукачевський район, селище Чинадієво. Я дуже учудована, що не такий великий праздник про русинов, бо у нас мало часу зробити такий праздник, бо у нас чути слово русин, та не всі ще то розуміють, і не признано нашу державу, що є така нація, як русин. Odkoli себе пам'ятаю, співаю лише русинські співанки і привезла сюди, дуже многом роздала цедечок від Червоної ружі. Червона ружа наша, русинської фольклорної тріо Червона ружа. Та роздала дуже много таких співаночок, аби чули, як ми співаємо. А виступали ми на фестивалю у Сиготі,
у Русково 14 числа. Там ми дали 8 номерів наших, та половина моїх камаратів ся лишило у Сиготі. Там ночують, чекають мене відсі, бо не могли ми всі добрати сюди, на цей праздник. Ми хотіли всі бути, але по дуже великим усяким обставинах ми не могли прийти сюди. І дуже ся радую, дуже мене поразив концерт, плакала цілий концерт. Дуже мене поразила та дівчинка, що говорила стихи. Говорила стихи так, що йшло мені через душу, як ігла. Rok 1745. Drugi dzenj Paschi. Grigorij monah tak zapisal. Šteracec duši nješka rano na juh pošli. Okripeni z tajnami presvjatima. Preblagi oče vsej vseleni, naj tvoj blagoslov bude z njima. I zavar knjižku. I patraci na drahu zdihnul. Pojdu iz Ščevelji. I češko tomu, co dom traci. Pod cudze njebo, co še selji. Дуже мене поразив оркестр, соліст, хор, гімн і всі пісні, які співали. Znova me pogledaj, širici pametan, znova sem za stopu vino pic. Znova me pogledaj, šerce nje spredaj, ljubov nje prestanje u nje žic. Znova me pogledaj, šerce nje spredaj, ljubov nje prestanje u nje žic. Дуже дякую Богу і дякую всім людям, які ми допомогли сюди прийти, бо я не прийшла за свої пенязи. Я прийшла, щоб допомагали мої спонсори. Дуже їм дякую. Дякую Михайлу Лавруку, що дав на дорогу, і я прийшла. І дуже така, знаєте, розчулена дуже. Плакатися хоче, але й радуюся, що є такий праздник, що живуть на світі русини. Дякую všetkým, дякую všetkým. Jedini, ti jedini, ti ukradnu pracu z neba. Tebe žadam každej noci, tvoje smo nebo oči. Ti jedini, ti ukradnu pracu z neba. Tebe žadam každej noci, tvoje smo nebo oči. Moje upečatky bars krásny, bars bolo všetko bolo bars krásne organizované. Všetci znali svoju robotu i služba Boža bola naštevená i isto, evo, i tak panocove poprichodzeli i naiste bars krásne i bars švetočno bolo. Да помянет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство да помянет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святейшего Вселенского архиерея нашего Франциска, Папу Римского, боголюбивых епископов наших, весь священнический, диаконский, иноческий чин, предрежащие власти наше и все воинство, благородных и присно поминаемых титулей и благодетелей святого храма сего, и всех вас, христиан, напомнит Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. To sveto, ktoré objedinuje všetky našo, da poviem, i parochy, i mesta, i ľudzo. A páčalo sa mi, že u každým, može z každého roku, ako šik, uključeni všetky, hoď domašní každého roku druhé mesto, druhý
drugi ľudze, druga organizacija, ali evo toto jedinstvo, kotre holjam raz u roku, dom, že nam dava veľa vecej energiji i poriv za, že bi sme i dalje vytrimali na tim nacionalnim identitetu, že bi sme i dalje pestovali i potrimovali. To ti kotri nie za pestovanje, ali holjam možu potrima storiju mogućnosti, že bi tvoreli tu kulturu i da povem ju upražňovali, hej, a my kotri, eto, duchovno budeme potrimovať, takže ne znam, zadovoljni som i prekrašne bolo. Naiste organizacije nješka na visokim nivou, no a ja ne sumnjal do mojih vervašanja. Nacionalni dень Rusnacov, še u nas njeljem Rusnacov, ali ľudzo, ktorí žijú zo nami, zobudzi nejaký ruski duh. Okreme mi nješka milo, že najviši državni verzus Narodne republike Srbiji, zo autonomne pokrajini Vojvodini, zo svojim prisustvom ukazal, že trima do nas, že mi nacionalna menšina, ktorá tvoríme multietničnosť u Republiki Srbiji, okreme u Vojvodini, takže z ich prihodom možem poveže, sme dožili toto, že trimaju do nas. Toto, що дотика програми, похваляла би ми, думам, že sme znova ukazali, že máme visoki uroveň umetnickej tvorčosci. Lokalna samouprava, думам, že i ljudi, ktorí žijú u tim varošu, treba, že bi pohopeli i vidzeli Rusnaci u jakimših drugim svetlje, že Rusnaci, narod, ktorý žije tu na tej teritoriji toho varoša už veľmi viki, že on tvori to varoš i думам, že lokalna samouprava može biti zadovoljna so všetkými aktivnostami, až i so tim, co Rusnaci tvoria u tim varošu. Rada chodím medzi Rusinom, lebo cítim, že sme si blízki aj jazykom, aj proste kultúrou, aj hudbou, aj dejinami, aj históriou. A práve preto považujem, že nejaká moja prítomnosť vás môže ešte posmeliť. Prečo posmeliť? Nás Slovákov je trochu viacej a vždy budeme tu, keď vám budeme potrební. Rovnako tak očakávam, že iba spoločne môžeme zachovať nejak tú Vojvodinu, takú multikulturálnu a krásnu a bohatú, všetci spolu. Bez Rusínov, rovnako tak ako bez Slovákov, bez Rumúnov, Chorvátov, Maďarov. To už nebude tá Vojvodina, ktorú my chránime nielen v našej duši, ale proste je to náš spôsob života. A práve preto som tu. A verím, že budem aj naďalej prichádzať bez ohľadu, či to bude festival vašich hudobných piesní, Rúžová záhradka, alebo Červená rúža, alebo festivaly divadelné. Teda ja sa tu dobre cítim. Dobre hvalia starí ľudze Češko to, mudro vybrať všetko vidí zďaleko. Môj milenky krásny slova zámu, ľam šporoval neľuboval skúpivu. Rozmaria i lelia kvitky dva, da som znala, ja viem, že vyberala. Tancuj, hej, i šešmej, život má boky dva, to naj každé zná. Tancuj, hej, i šešmej, život má boky dva, to naj každé zná. To naj každé zná. Mušem vam pripoznat, že evo, posle zakončenej práve Svjatočnej akademiji, ktorá otrimana i ktorá prešla z jednoho boku bar na parto, za mne osobnje, jak direktora zavodu i za organizacioni odbor preto, abo preco, práve preto, že sme mali ljem 150 mesta u zalje, bulo ponad 250 ľudzov, ktorí
прийшли на швето co za mne першенствено як директора заводу, a i jedna obovязка велика, u ktorým напряму, že by som za idúci rok u Kuli všelijak mal pred sobu jednu novu viziju, jednu novu koncepciju i jedan tak volani novi robotni koncept i za mne, i za zavoda, i za organizacioni odbor. Osobne bar som zadovoljný z perše kvalitetom programi, ktorú sme ukazali, bo jak sme vyplanovali, tak i vyvedzené i odrobené všetko od počátku organizaciji tehničkih potrimovki, ta do i samого kvalitetu i urovnju programi, ktorú sme mali jak mi, jak društvo Karpati na Centralnej akademiji, tak i to všetky drugi društva, ktorí ukazali svoje najljepše, co maju, i s tim vjedno sme preslavili naše veljke šveto, tu u Verbaše, u organizaciji Kulturno-prosvjetnog društva Karpati, ali moje osobnje dumanje, že sme i u pečatok, že sme dobre zrobeli, že sme pozvihli uroveň preslavi nacionalnog šveta, dumam, že možu od nas naučiti zvelji drugi, že jak to mož porobiti s entuzijazmom, bez veľo penježi, takže nazdavam, že všetky naši mili hosti i naši ščevitelje isti tak boli zadovoljni za s tim, co sme im ukazali, a i publika, i da povem všetky drugi, ktorí še teraz tu prišli na druženje i na tot koktel, maju njem pozitivni kritiki, tak co še generalno u počatku dotika dumam, že pošlo tak jak to treba i že do konca to dzenj še zakonči veselo, i da povem naše šveto preslavene stvarno tak na jednim dobrim, krasnim urovnju. Čuli sme i videli číslených hostcoch, ktorí boli na preslavi nacionálneho šveta Rusnacoch. Jak to ste mohli i predpostaviť, taký veľký deň nemohol prejsť bez Dida Ferka, ktorý tiež prišiel do Verbasu. Pravda, on už po obyčaju dakus zablúkal a dakus i pomýšľal programy i lokácii. Už idúcich minútoch uvidíte jeho holhoftu. Ale keď tu ľuďom... Daj Bože, dobrý večer, sa to tu bude to tá zabava. Добрий вечір, діду Ферколе. Я не знаю, на яку забаву ви вирушили. Нету у гімназії ніякої забави. Ми тут бесідуємо о jednej новій книжці. Промоція. Procesija. A vidim, že všetky sedíte takí smutní, troška takí ozbiljni, a ono procesija. Ale, dečko moja, šta bolo i na radiovu, i na televizorni, a pisalo i u novinom, že dneska u Verbaše bude čo? Zabava. Kada igro se delo ište, znao sam, že im nik ne može li to ti zavipljetaju, a to ti kupe. Діду, на вечір у кіно буде академія. А може будуть би на тоту забаву думали? А гей, там ще будуть і гудації, будуть ще й шпівати.
Di tu coška pomišali. Ba, ako ja pomýšľam, Dido pomýšľam, tebe, uda nepie, dečko mojo, nie, Dido pomýšľam. V škole bude žedy domáčni pomýšľali, ja. U kinu im tam hudáci hrajú, tu u školy pročešia, a ja tam znejdavú zrani karčma. Bome, hej, bo ja skoro som to grifo, tá som bol prejganý, a píše na veľko, nija viac dráma. No, reku tako, sigurno bude tuto tá zabava. Ta ja, dečko mojo, nuka, keď ja nuka, a ono karčma. Ale neku nechýba, nija, to mne počne zabava. Tak sebe štrelím dan, 2, 3, tak nie telo od strachu, keďo prešol, hej, i preobyčaj hada neuvedím doma. No tak keď som popil, dečko mojo, da spia, a tu dúmam, že da príde ku mne jeden čeledník tam izvali. Dedo, da se plati, bo ja mám zmenu. Kareku, čo, dečko mojo? Da se plati, bodaj vás dosadilo. Ta to nie zadarmo. Da si reče sveto nija, bodaj vás dosadilo. Dobre reče, nehandite. A na čorta ste me i volali nija. Dečko mojo, takým hopol nija pobegal zo skoču kukurca, že by mu više nosa stanula ja. Da to bol dvaraz väčší odo mňa. Tako mu prebačil ja. A toto tu ja teraz, to tá knižku si, ako si spomnala, tej pročeším ja. O čím to šedlo? O verbastých rusnácoch, o tým, co robili, jak žili. Čo, jak sme žili? Môžeš dúmať, jak sme žili, keď nás bolo teli deti. Pamätám dobre, dečko mojo, jak dneska, keď sa ja narodil, jak 11. dečko. Čo moja mať, a šlinku Pajako, žár najvýrazniejsze, jak Waniowskie. Od radosti. Ja tam sme jedno žili, krásne sme. Ale, Dido, a my tu teraz pripovedáme o histórii Rusnácov u Verbaše, o ruskej školi, Vome do školy som, dečko mojo, chodil. Pajako, že som chodil i to jem za to, že všetky mojim rodičom hovorili, Uďan, dajte toto dečko na školovanie. Pane, jaké to mudre, jak naopak. No tak som vome zakončil celú peršu klasu. Ale na 3 raz, bo sa pan učiteľ Baške se lúči. A pamätám dobre perší rok nejaké sme postavili. Boli do peršej klasy. Tam bolo toto rachovanie, rachunky. Tam mi pán učiteľ hovorí, Herči, keď ja mám u zahrady 2 jabloni, na jednej mám 3 jablúka a na druhej mám 4 jablúka. Keďo ja na jeseň hodím jablúka pooberať. Ďaleko pán učiteľ nehodný si ani jedno, ja poobam i pošu chrobačný, ja sami chrobačný, za to jeseň neopadajte, nebudete mať. Musíš ešte bačko patelo, za to pán učiteľovi, bo mi tako izvajal, haha, šerči, prídeš ti bome i nárok do peršej klasike. I hadke nárok, a ja tu znova. I had znova toto, jak hovorím, toto rachovanie tam, hej. Takže mi pán učiteľ, tak mi baví. Šerči, tu sluchaj, dobre sluchaj teraz. Keď ty máš 2 jablúka, a tvoj starší brat má 3 jablúka, tak keď ti on dá to ty 3 jablúka, keďo ty budeš mať jablúka? A ja takú študoval tam už hlavne. Tá pán učiteľ, znači to vidí, že my nebudem mať ani jedno. A pán učiteľ až podskočil, jak da trešlo do ňoho. No, podajte, zasadilo senku, až tak ište a zaňať. A podajte, zasadilo, jak ani jedno nepleklo jedno. Sada neku pán učiteľ, za to, že moji starší gladnia i mocniejsi odo mnie tam nigdy nie do ty 3 jabłka, ani to ty 2 odo mnie.
dajte dosadilo hlavy. Musíte se za to. Pán obradoval takovou odvitu, že som mudrejší, veľmi mudrejší, jak v škole tam mi hovoril, prídeš ty na rok do 15. No, keď dáš na rok, a dáš toto nakovanie. A pán učiteľ, a už hľadí, Čerku, teraz až dobre, sluchaj, da neprejdeš, jak v škole išilo. Keď máš na jednej hromadky 7 jablúka a na druhej hromadky máš ešte 7 jablúka. Keď si to zo tých dvoch hromadkov položíš jablúka na jednu hromadku, keďo ty budeš mať jablúka? A ja takú studioval tam, ale na čo pán učiteľ? A závisí od toho, že jakí budú veľkí. Keď budú menší, to bude tak šakajtou, a keď budú menší, môže, že bude jedna mirica. No tak a to baršete sa učiteľ i na takým odvitu, a tam i takový hlas. Felči, znaš to. Netreba tebe vecej nauky, šta ti už dosť mudri, ajde mudrejší, jak treba nija. Da ti ajde krasne domu, tam ku ocovi a palje uši, veći, starši, dovesti se bude treba ženiť nahej, tada mija na salas, kolo, jak hlavi, kolo hiži, na polju, kolo štatku, stanje od uha do tebe postane statočni človek. No, bome i postav som nestatočný človek. A ja odtedy po nevkám škedem dostal. Didočko, a zdraví buďte, veľa toho mudrого sme od vás naučili a my... Čo môžem, ja vám ešte veľa mudrosti. Nie, dosť, zdraví buďte. Dobre, nebudem moja, ale nebudem opýtam, ja už keď som tu, tebe nebola by tu, môže dajaká kdovica sa ti dá, hoď ti bola i mladša, nie chýba ti. A ja také už nie znam, didočko, príďte na večer na zabavu ta uvidíte. A teraz pričekajte tu, najmiesto svoju promociju zakončíme, ta vecka. No, keď tak ta vec, nie, vám sa znaže pritieka. Ej, tak, zdraví buďte, zdraví. I pokoniec dneškejšieho druženja ostávame u švece glumcoch, točnejšie u švece dramske umetnosti. Z tej nahody so glumcami dramského studia Art Doma kultúry Ruski Kerestur i ich vytvorenju Umri Hlopski, ktoré jedno zo našu ekipu za televiziju prispodobil režiser Vladimir Nađ Ačim. Hańba. Prebacce, nie była mi namira vyhoľovače. Sel som šeljem z Oblječici. Ozda, nie stali se še Vyholjic, ali z Oblječic? A učim rozlika modnim krašnjem. Nie budem še ozda oblečeni slunkovac, nie? A tak, znači, pan biše z Obljekas i slunkovac pred všetkima spokojno? Nie nikoho. Znači, ja za vas nikto. Prebacce, nie videl som vas. Preco še nie pohľadace skore. Poopatral som. Poopatrali ste? Vidjeli mnje i pantaloni dolu. Kašnjenje, co? Uparto vam probujem potolkovac, ali vi... Nie približujte še. Budem vola za pomoci. Možete še nadzerat skjeljo godiljem sece. Nachodzime še na pustej plaži, takže vas nikto ne učuje. Prišla som tu najzda Kuzmira. Pardon, pani či panočko? Opa, ja
Kakšeljem pravi važni. I ja думал, že stara kvoka keď ona... Будь се любезни, та своя думanje затримajte za sebe. Viem som stel... Nie zbam, co se steleljem nie zohab se namira. A keď viem, že može buď z oblieko... Ni zaš. Oblečem ljem kupaci gači. A kje vam roky? Mne? Čad, povedzme, že daco prej, a može buď skolo... Da, kuzmije, ti gimnastiki bi vam nje počkozala. Počali se še popolnjovati. Preco by sme jedno druhomu neboli príjemné družstvo. Sami sme poluholi. Cože vás trápi? Máte svoje roboty. Videlo mi, že plačete. Nevidjeli ste tablu s napisom zabranjene parkovanje? Nikda by mne podumal, že panočka Jagodcovi može buď nešťašljiva. Cože vás trápi, ľubov? Zmirce še. Sklonite tu ruku z mojeg pljeca. I mjesto toho, že tu i prijatelj i glumici jakož utešitelja ženskih srdečkog, ljepše bi bilo da ste primjerkovac. Na co? Jak parkujete limuzinu? Pretpostavljam, že je to čerani Ferrari nešto dragi vaš. Nemožlivé. Parkovani je celkom z boku skoro u huščavi. Na šťastie, jem som ho očuhla. Co? Jem som davku zakvačila blatobran. I to mi hvarice tak hladno krevno? A jakže mám povest? A vy sebe môžete zadumať, že co mne znači to auto. Auto novi, novučki novi, ešte ani raz nebol na servisu, medzi inším bar zdraho som mu placal. Keď človek má také auto, nezachábia ho vždy. I jakže še to slučelo? Muši buď, že ste bar švitko vošli do kruciny. Malo chybalo, že im pohynula. Ljepše bilo i keď bim. Ne bim še rešila toho života, который bi postal guzmijevi i trimovni. Žena Jagodcoja... Kazi že? Opatric auto. Moje auto? Jec vam ja za vaš auto. Interesuje me, že co so s mojim. Uzet mi muši zanoknadit škodu. Vas treba poslať na vypitovanie do špitaľu. Neočkodoval ja vaš, ale vy moj auto. Dokaž se. Ani jedno tvrdzenja mnie wredzi bez švetkog. Do najposle, keďže še srce predstavi za taký džentlmen, ljepše bi bilo nie zjazjarni pre auto. Jak kad bi vaš auto bol najvažnejša stvar u života. Vaš auto je jedna hromada plehu i to vše i budze, a ja? Ja da kedy bola šešljiva žena, a co sam teraz? Ja vi sebe možete zadumať, že co mne znači to auto. A preco ste prišli tazi prelutirat zadok, či co? Krasna bešeda od jednej damy. Zmirić živci. Baš mi milo, že sam usporila to Ferrari. Uopšte ste mi nesimpatični. Dzekujte Bohu, že ste žena. Inša! Tak co? Prigizdali biste mi pozavu? Hajde, daj šepaču. Bože, jaki zeň. Prišla som tu so želanjem, že bi zorganizovala dumky i prinesla važne odluky. Zjavili ševi i všetko pošlo na ruby. Cože Patrici tak na mne? Možda sam mogla rozumovati s holim chlopom. Poci pomohnica mi hmari, že bude držio. Ja? Hej, vi! Keďže srdce, môžem vás odvesť do Varošu. Nie, nie treba, mám svoje auto. Mali ste lepšie povedeno. Čo? Jo. Žaj mi prešitko. Ale jak mne valj. Môžem si sebe zadumať, jaká som bola rozšata, keď som neobačala znak stop. Mal som nahodu presvetiť se. A ja som ho strepala celkom. Mne se udeseli iste barze. Napuknuté rebro, zlamaná ruka, kapci na hlavi, odpucené celé celo. Co, vypadnul da jeden zub?
Ні, але сам прикусив язик. A ljepše i tak, jagutke bi se pohinuli. A nje hvaljena, dar može na suvo začim šestereže šmerc, dobre ste prešli. Jak se vezmje. Ali jak bi vam refleksi boli tako zljepši, može bi se mogli... Ljepsi refleksi trebali mat svi. Nie bol ja za kormanjom, ale vi honjeli. Ja bola celkom prisebna. Pušala som korvanj, skurčala som še i tak som še potlukla. A vi više zalijeg u fotelji, preto se tak i prešli. To naj vam bude pouka za šljibijuci raz, že biste boli ostrožnejši. Nigda vecej nie sednem do auta, kotri vozi žena. A, nie hnivajte, še bola sam tako nervozna. Helem pre vas u nervozu. Ja u dňami lezim u spitalju. A ostanjem tu može budi cali mesac. Co to meša zní, to tak švitko prejde. Mesac dní neruchomi. Na nie besedujem od škody. Jakej škody? Moralnej? Uroželi ste mi uljad. Co poveza? Sama so sklopom u autu. Ucihnice na chvíľku. Modlim vas. Nie beseda o vas, ale o mne, o mojej roboti. Dumajce ljepše o zdraviju. Prepustim 3 kongresi. Oni tak ničomu ne hasnuju. Мене хасную. Я симултанni prekladatelj. Jak vam не допije провадiti tu hromadu gluposu ko ti še poutorja na kongresoh? Не провадим ih, prekladam. Hajde, povedz ščiro. Ozda vam nje ljepše tak. Odpočinjece še, a odpočio vam bar spotrebni. A keće odpočinjece i zdravje vam še vi pravi. Bol som celkom zdravý, pokľa som vás neupoznal. Ali ste teraz jakož opušćenši. Opustenci? I farbu žmace. Boli ste bljad jak to ta renda. Živaš potrebno nje tak izbunjeni jak co bol. Дякуjem na všetkým, čo ste za mne zrobili. A njet način, slučuješ, hej. Ale Mija, prinesla sam vam ovoc. Varal som vám, že nejem ovoc. Ale ovoc še prinoši horotnikom i hareštancom. Zatil som, nehvarili ste, že musím primerkovať na liniju. Teraz vežnice, ovoc polna s vitaminami. Nejem ovoc, merzim. Nije, ne meržite vi ovoc. Meržite to, to mi ju prines. Da vam često povem, da kus mi to čudna. Obično šepačim chlopom. Cože, treba, že by man se vysal na sijúci, co? To nije, ali bi mi bila keby ste boli da kus ljubezniejši. Keď vám to dá co znaci, budem vás pamätať do konca života, pokľa žijem. A ja vas chcem obihodziť, skažite. Netreba, nie. A znamate, že mi bolo jehko tu pris. Zna se, špitali na mne zahabljaju bidni, mocni upečatok. Nije, napriklad, stojim tu nad vami, patrim na vas i rozumujem o tim kelji umarli u tej postelji. Taka sam čustiteljna. Kada koho udesim, ja i na šejmu u špitalju, ali cože... Prihodili tu iz policije. Co? Jaka policija? Preto bi prihodili. Znate, pan ko ti šoferao u tim drugim autu poginul na mese. Krasna šmerc, mezi inšim šmerc muž tak pozbola za karkom. I poneže bilo mrtvih. Vi budete mať problemi, hej? Ja nje. Keďže potvrdí se jednu moju vyjavu, već sigurno nje. A cože mám vyjaviť? Že u chvíľky nešťasta vi boli za kormanjom. Vi šaljeni? Jak ste smeli policiji povedať, že u chvíľky nešťasta bol ja za kormanjom? A co som mohla? Što to? Bruno! Halo? O, dobry dzień. Kogo ja to widzim? Co do čorta sece odo mne? Zabudce, že sme še uopšte takedy upoznali iščeznice z mojho života. Jak to думаcie? Posluchajte, panie. Verce, prosto sam nje mogla prizgu u sebe, kad sam u novinah pročitala natpis s takima velikima bukvami, že ste areštovani pre zabojstvo bez predrahunku. Prišela sam povest svojom advokatovi najše založi za vas. Nerobce vecej nič za mne, i toto bolo preveľo. Hoć kelja zrobice za svojho prijatelja, to nije preveľo. Posluchajte, panie. Volajte Meva. Evo,
Ozdáva mne jasné, aké ste peklo napravili od mojho života. Pokiaľ som vás neupoznal, bo som celkom šťastlivý človek. Čudno. Odkedy ja vás upoznala, čustujem še veľo lepše. Jak ste mohli policiji poveš, že u chvíľky nešťastia bol ja za kurmaňom? Co som mohla? Ja i nešmela šednúť z auta. Skoro pár mešaci mi odňali dozvolu. Keď mi priznala, že kto odňal auto, areštovali by me. Hej, ale tak mesto vás areštovali mne, hej? Bar skrašne. Ale hareš može biti skasnoviti interesantne iskustva. Dziękujem bar skrašne. Nija, prinesla su vam jabluko. Hvaral som vam, že nejem ovoc. Ovoc še prinoši horotnikom. I hareštancom čul som už, berce toto jabluko i honce še do macerine. Ajde, nie budź se taki, ne šmej se še. Taki ste krasni, keď še šmejece. Meržim vas. A vi mi je baš simpatični. Parala sam, otkada sam vas upoznala, čustujem še veľo ljepše. Hej, ale ja še nažal čustujem veľo horše. Briga za vas postala moja obsesija. Znam, že njemaci nikova toška še muši stara za vas. Mam macer. Dobre, ona pravda u inožemstve, ali ju mam. Presuju nje privezece u sebe. Ona ma svoje zviknuca i veľo roki. Moj kvartelj, takuz mali i ja bar z malo času preprovazujem u njim. Mali, ali ušorani zo zmiru i zo smakom. Jakže znace? Praje včera sam zašla tam. Zašli do mojego obisa? Preco? Prinesam čisti šmati, a tam? Tam som naišla na veľký ažaš. Orman zborikani, a ofi oko najnjebeše dojem chlopi spravdi ne možu žiť sami. Chlop, ktorý žije sam, obično má pojednanú porajačku. Dala som jej odkaz. Ktože vám to teraz došle bodzel? Nije prvno višala na telefone, ale ne briguj se še, najzeme drugu, ljepšu i vrednejšu. A jakže ste vošli do kvartelja? S ključom. Dostala sam od vaše sušari tako zmenši spajtašali. Fina žena, pristojna. Vari žege i bar skrivo bilo ke čula za nješćeste i žam šeh utrela. Žeke tonjice, automušice buz ostorožni. Hvareli se i že dzesom? Všelijak. Ktože vam to teraz došle bodzel? I Đulijanu sam obistela. Gdje ste ju teraz našli? Za Dumajce jaka slučajnost. Telefonovala kad sam bila u vašem kvartelju. Ja znam što žal mi nije frajerka. Kad orijentacija čustuje sprem vas, nije spušćala bi sluhalku na kad je čula že dzesce. Išće, daco? I nič vecej! Rozumice? Vi mi život, no celkom ste mi život uprepastili. Hoćeš, že bi vas moje oči nikada ne vidjeli. Hoćeš je! Keďže váš život, Đulijana, vezmi bar zmilo, že som ho uprepastila. A teraz, čao! Žalj mi, že odchodzim, a že som vam nepriznala, ale... Vi spravdi mudri legin. Vjerojatno vam šitsko jasna. Zaljubila sam što da vas razumite, zatreskala! Čo? Vonka! Hoćeš ovo sad? Vonka! Kuk? No, ta co hvarice? Vidi se, že mi že dalo da vas vicanjem za sareštu. Je mene u torce, že na psihijatriji veľo ljepša. Hej. I požija veľo ljepša. Hej. I više ljepše čustujete. Hej, furt som pospaný. Keď ste pospani, špice i budce mirni. Teraz som mirný. Skorej som še dar na celé harlo, ale keď som pochopil, že gdje som, to som chcel všetkých pozabívať. Vi spravdi mudri legin. Trebali ste ohabi za pečatak šaljenog človeka? Udalo vam še. Hej, ale oni me povjazali. Davaju mi inekcije, galetke, gombički. Jednu po jednu. Mili moj Bruno, šitsko to za vaše dobre. Tak še cešim vas, že sam vas mestela tu. Čujete me? Hej! U tim prekляtim nešćestu jedni človek stracel život, a to zabojstvo. Dobre, bez predrahunku, ali zašto zabojstvo? Keďže okažeme, že ste to zrobili u chvíľky zmenšania u rukavanosti, dostanete meni od 5-6 roky areštu. Znáte súd za poramec nech vše blahší. Teraz znáte to máte robiť. Nič ja vecej neznam.
Toto, co si poteraz kryćce, hrošce, lajce šitsko po spisku, co šaljenše budece, to ljepše za vas. Preco mi ne verja kad utorim pravdu. Co utorice? Toto, že toho dňa nebol ja za kormanju. O, odlično. Utorice tak i dalje. Keď ih prešućima, že ste šaljeni, na konju zme. Preco ľudzov, ktorí utoria pravdu, trimajú za šaljenih. Merkujce nie preveršovať, keď podmaja, že ste baš podpolno šaljeni, znace ostanie sa tu zhnavše. Znace, co mi trebalo zrobiť z toho dňa na pláži? Jaj, co? Trebalo, že by vás zarával u moriu, abo s holýma rukami. Mušem vam prepoznať, že šaljenstvo perfektno simuliracija. Nesimuliram. Na sovršene ja drahim, že by mu potpolnosti pošaljel, ale ešte keď bym še mohol otrezať od vás, a poneže som na psychiatriji, to znači, že som šaljeni. A poneže som šaljeni, to znači, že vás môžem i zabiť. A i zabijem vás! Bruno, kažem vam, no kviceše! Šestra pomoci! Vítaj doma. Odkaľ teraz vy? Što sam vas privita da moja še spada. Smutno vraćala praznovo ubistanje, tak? Хто ж вам говорил, že kedy vychodím? Moj advokat, on bi pokončala i vas otpušća. Mušila sam mi pravi što sam zrobila. Za mne by bolo najlepšie, keď by ste nikda veci nič nevypraviali. Kvarty sam užorela, rachunki sam vyplacala sam i ostatnju ratu za limuzinu. Adresu ochapce na stole a penieži vám pošlem po pošti. A tu, že by ste veci nikda nekročeli, jasné? Daco, hvala Đulijana. Marala sam jej, že prihodit se domu, ta hrala, že vas znala poznejše. Nech pajceše mi do života, ostatní raz vám hvarim. Ja думала, že obradujete, mešecami se ne boli zoženi. To ti problemi rišujem sama. Spravdi? Chcel som povesť to ti problemi, što dotikajú len mne. Mladi ste človek, okrem toho nezuskamenja ste. Nija, poritala sam večeru za dvojo, skljenku šampanjskого sam zahlazjala. Ljubim šampanjske posle ljubovanja, a i skorejše zda poharim dva. Berceše, bo vas vyšpurgam! No tak jak chcete. A vam? Vam žiču, že by ste jutri boli menje nervozni i že by ste prolazali krasni večer. Jaka vám briga, že jaký ja budem na jutre. Vy mi i tak nikda veci ne uvidzice. I poponahľajte da kuzo s tým zberanjom sem še okupať. A, okupat še? Najem porichtam kazu? Nie treba. Rozumiem po vašu nervozu. Po švitkosti panočka Đulijana muši že pocerpat se ostretnuca zo z nju. Jakie buze возбудzujuce znova počustova jej bliskost, jej ceplotu, jej zapach. Odchodce! Ale toto ruka vas ešte še bolje. Jakžeš rozkopčati nam pomogne? Odchodce! No to jak srce tu vam bolo ponuknuté. Ale cože oznamení ruku nie dáce? No, co to robíte? Vy podpolo šoljeni! Keďže už tu ostaneš poklejato, to sem. Ale ja odata žena! Ale teraz ostaneš ty poklejato, to sem. Sigurno, Đulijana. Co to robíte? Utorice mi, že me žica popjacame. Hej, nikoho som tak ešte nežádal. A žena, koja nanesla telju zlaju podpolo, si znišćala život. Ne mi nie utorice, že me ljubice. Či se ljubim, či nie, to ani sam ne znam. Ale že ne môžem vytrimať. Kurče! Jakie teraz kurče? Urel mi zagori nam. Zahorel i ja, taše mi nikto nič nepýta. Zahorel, ešte horim. No, ta co hovariš, jak to kam hovarim? Odličnu. Majstorši i u kuhnje, alebo me i u... Ozaš nigde nie podumalo ženitše. Znaš, obi sebe ženiti coška calkom inša. Keď mi žena bola potrebná, nachozal som ju. Nahozavši ženi za rozvahu, ali tak i zohreju njem postelj, a nje i dušu. Si po pravzi povem, moju dušu ľahko zohreju. Sport, muzika, knižka, poharik dva možno... I Đulijana.
Tadze. Ani Kuščičko, Kuščinando. Nek si po pravde povem, moj život dostal pravi zmisel až odkedy som tebe upoznali. Непрерывно ще питам, jak je to tvoj čovjek kad se tak mohol ochabit? Sebičak i skupen neki šitski drugi, ali nje zanošim še brzeljo i tebe razdobijem. Ale već budeš zažmušic na carnu skupaci kostim i pogledat za samenu plažu. Nije tak? I dalje nje ukošila s limuzinu. Pravoši. Papaj. O, najvidime co mi moja rusalka prinesla. Mašlja. A ja nje nošim mašlji. Čovjek ko te treba da od svojho imiđu muši noši z mašlju. Znaš, ti taka osetena, vše mi da co podaruješ, ja nje zviknu darovat, hej. Jak nje? A evo. A zašto mi še večer mi podarovala orhideju? Znaš, u noci jak zvičajno zabuzim še kolo 2, 3, popatrim na nju i podumam, jaka je krasna, jak odvon. I požedam na volaca, ne vidim, že co robiš. Na 2 po polnoci? Vjerojatno, že špijem. Kebim se volala zabuzela, bim se nje tak? Najvjerojatnejše. Pripovedali bi sme i ti bi znova zaspala? Najvjerojatnejše. Prekrašnie, već mam šena kad se zabudzim. Možem? Bruno, co życie? Ubačila sam życie coška trapi, znaš? Zaljubljenoj ženi ne može nič vimknut. Co trapi moja miška? Robota. Ali ti nje robiš u štil mešaci. Prave ultimi stvari. Kad si potrebni penježljen povec? Naučil sam ho zarabljat za njevida i kovac od ženskih. Znaš, moj muž se zbogacila s mojim talom, z moju pridanoj teraz. Poneže on bohati, znači bohata i ja. A poneže bi nas tvoje putovanje razvijali na dlugo, ljepše, že bi sme trošali penješko trova me prevelju. Iako da tebe mam premalo. Fenomenalno še. Price njet hriški. Price še problemi rješuju švitko i ljehko. Okrem toho, perfektno mućkaš kokteli, odlična si kuharka, a o healtih stvaroh na jeni nje bešedujem. Od jednog simultanog predkladatelja očekovala sam veljevecjak preživani fraze. U každem slučaju, soveršenaš je. A, preco tebe dobrazumno? Mnie je fenomenalno. Ljem najdaco nje pomuci mojo šćesce. Za kompletne šćesce ja mušim rešiti ještě jeden mali problem. Pomožeš mi? Hej. Ne povem. Sigurni ćeš me. Hej. Zabijaš mojeg muža. Modljem? Zabijaš mojeg muža. Ali ja čovjeka ani ne poznam i on mi uopće ne zavadza. Nie sakirajš, upoznam se ja z njim, potem ti krašnje pokončiš, bez ješitsko filma šlizim, ja i ti putujeme na morju. Ja budu dobrim scenariju. Озаможljuješ da se nje interesuje že kto on? A vjerojatno, že ti na svoje mjesece na kad ho ti vybrala. Mušim si pripoznat šeše mala smaku. Hej, okrem kad sam vyberala muža. I išće da se on bar skrasni. Bretkić i krasni, vermi mi je to tak šitsko jedno. Vera mi je i potrebno gišćak važni. Krasni je, skoro idealno formovani. Ma najkraši oči na švece. Iljem najznaš, prekrašniše spravuje spraminje. Krašnje od njoho. Ostatnji čas velja oceplo prednu žensku za skotru dožal transport na nje šćesce. Slučuješ, hej. Dobar, teraz už calkom prišel u sebe. A kto? Jak ktoša, Bruno? Jaki teraz Bruno? Gospodi Bože, stukaš ti mnje uopće? Bruno, prijatelj ko treba priznao nas na večar. A, meno mu Bruno. Jak od kad bi si še nje počelo toto meno? Tak mi šitsko jedno, jak mu meno. U društvo pristojno čita z novini. Okrene u društvo dame. No dobre, sluchaš ti voš, što ja bešedujem? Mezi inšim, može odratnu mašlju. A nije, hovar. Ostatnji čas oblekaš neke strašidlo. To je jedna od mašlju, kotru mi ti kupila. Nemožljive, imam prefinjeni smak.
Hej, u šitskim kremu vybore muža. Nie paljem še veze na tvoje slova i molim se stavljaš drugu mašlju. Nie prichodzi mi na rozum, Zlato. Reci ju jasnije. Nie probuj, Zlato! Nie volaj me tako. Ušore, Zlato, ali ja ni mašlju ne premenim. A jak to, že mi še ne pitaš gde sam bula Nješka? Kježe, zoste šta mi poveš. Preprovazela sam prekrasne popoladnje. O, raduje me. Opitaš mi še gde sam bula? A poveš mi sama, či nije tak? U ostatni čas potrošila sam velje penježi, uglavnom na gluposti. Hajde, privarni, pođe s morontovnica i žucam penježi prez oblak. Hajde, povesta sam. Sluhaj, kježe se raduje trošic, troš ljepodno. Da kediš i ti šta govočeval každu moju novu šmatru i každi odhod do frizera. A da kedi me to interesovalo. Okrem toho, teraz već i ne znam ani kedi pođeš, ani kedi priđeš do opisca. Ljepše pođe me niža daš vizic. I kad sam tu, uopće me ne obačuješ. Nije primno što ćeš za mene u toj fotelji i čitaš. Kad biš i čitala im da sam mudre, to naglasi. Co to čitaš? Knjiška o galaksiji, hvizdi šitsko kolo njih. Čudno. Interesuju se hvizdi. A to, co si še slučuje, obisce ne tvoriš? A co še to také značne slučuje u mojim obistu? Slučuješ še gušim! Kelje ja pametam, nigda še nije mala veci šljebodi. Najžije šljeboda. Ha, najžije. Dalaš mi šljebodu jem, protože me vece ne ljubiš? A može bus biš voljela kad bim se trimal pod ključom? Da kedi sme buli para? Keljo vidim i teraz me dvojo. Dvoje ako tri jedno drugomu njevajcu poves. Keže šmem zamerkovosti uopće nije ciho. Mežim se! No vidiš, že maso poves. Zapivši, neprivno hodiš po restoranu i žreš. Nješka večer ostatnji raz vyhodzi me. Odučim se od jezenja. Jedvo čekam specijaliteti tvoje kuhnji. A co še dotika dijetinje, počkodzela bi mi. Ne znam ćeš i tlusti nebo hodit, co ja mam išće s tobu. Ha, rozizmeše. Hej, te neše druga valjda moje bidi. Nigda. Ej, ti biše mogla uvaljiti dodat će i brigi. Sluhaj, ja s nekim drugim hlopom može, ali ti s neku drugu žensku, njehodno. Zato možeš sad zovnu Pokle, Zlato. Po šmerc. Sigurno Bruno iz Patric. Dobar večer, Vitaj. Moj muž Mario. Dobri večer, milo mi. Popažnja mojego muža. Već se njim možeš pože, on je poznaš. Naspravdi, hej, teraz sme še upoznali. Da jake pice? Viski. Predkladam, Bruno, pokošto jedan porto. Meni je još treši od viskija. Še posluham, co dama predloži, hej. Sluhaj, i ja bi vezmoho jedan porto. Presu porto, ti vežnji viski. Veljaš rebel treba si odpočivog. Znači, Brunovi porto, tebe viski, a mnje porto za skapku viskiju. Pačiše mi vaša mašlja. Čulaši? Bruno tak kvari za pristojnosti. Človjekovi jak to ne možeš popaći s taka mašlja. Bruno pan, harala sam si že je prekladatelj. Vaša knjiška. Co čitace? Astronomija. To me vše interesovalo. O, i mnie. Žijeme u čaše kosmičnih vyhľadovanjach, takže mi uopšte nie čudne, že vas interesuje, co še slučuje u našej galaksiji. Bruno tak bešeduje, že bi se pridobil. Bože, evo, nie možeš tak pripovedať. Mne kosmos najste interesuje. A od kedy to ljubila bim znac? Jak co mi poznate, ti šaliješ za sportom, muziku i mačkami cuzima všelijak, a oči buze konj i dnje u knjiškoh. Bruno, mili, povolala sam se, že biš i upoznal mojego muža skoro jak... Skoro jak, co? Skoro jak to še sluči to, co še ma slučec. A co to keženje tajna? Skoro jak co še oženi. Ožením. A, rozumím. Stjeli ste vidieť, jak človek môže prežiť malženstvo do ženu, jak to je Eva? Jak to vidíte, ešte žijem. Točno ešte žiješ. Idem še porihtať. Nemić. Eva barz interesantna žena i originalna. Ej, temperamentna. Hej, obačal som. Neke sebe dacu nabere do tej hlavy. Nie odustava i to som obačal. Kedy skorej? A perši u pečatky nikda nesprevedaju.
Mušim vam pripoznat, dobri ste psiholog. Hej, a govorite, že ljubite muziku? No, mam dajaki ploči. Posluhaj me, daco. Evo še i tak govorih na zanihvat. Bach, keď še ne sprevedam. Ale nie Johann Sebastian. Jeho sin Karl Filip Emanuel. Muši vam pripoznat najstiše rozumice. Znimok odlični. A materijal za ploči moj. Evo vam vjerojatno varala, že mam fabriku za drukovanje pločov. Nie, nebutorela mi, nie? A počal som tak zo Franti i dobre som še zbohacal. Na celje, ja mam jakšik čudni industrijalec. Mne baš interesuju astronomija, astrologija, sport. Biznis mi priđe k neki hobi. Aha, hej. Ja prekladatelj, simultani. Pravda, tota robota mi umožljivela, že bim preputoval cali Švedi, to me vše oduševjovalo pri tej roboti, no. Ale nažalj, ne robim už 3 mešaci pre jedno transportne nešćesce pre ktoré mi odnjali pasoš. Ale zadumajte sebe ironiju. Ne odnjel ja, ale jedna dama. Ja neprerivno tvrdim, že ženi porli šofere. Verce mi, nigde bi mne šednu do auta kotrivo žijela. Calkom še skladam so s vami. A ona ne pripoznava nijaki preprečenja u život. No, Koritana sam, to možeme rušati. Zamoljela bim se da premeniš tu mašlju, užas. U šore, zlato. Teraz še prešvećala s jakim monstrumom žijem. No i ci po pravde povem, človek až i simpatični, hej. Ale šahat, ti nemožljiva pri sebi i ja bi buhnul. Ajde, ne braň ho. Keď to vidím tak popri tebe, ne čustujem nič krem meržnja, ne zadumaj. I patra, že im on rovnodušni. Predložil najše rozidzeme. Šahat, a to by bolo ideálne riešenie, nie? Ty nič nerozumieš. Ty nerozumieš, že by ja nebola šťastlivá, keby on bol šťastlivý za jakú druhú žensku. Šitsko mi tu bar sumnjive. Tu meržiš, a ljubomorna šunoco? Ljubomora to glupost. To nem žadanje, že by človek koji bol môj, bol to za naše, a to znači nebo je môj, nebo ho njet, na jeho žalj. Zadovoljna še bila. No ta rušame. Pačiše mi vaša mašlja. Šeše budem stara zoce. Starala sam Šimariovi, a jak mi to racal. Možeš sebe zdumati, jak mi bulo zoznje. Ja думам, že on celkom... Nešću si teni človek u pravušnjak, kriha jadu, no je... Hajde, šedni, poviši. Jem prehlazeni. Znaš, často mi še vizi, že me ne ljubiš. Priđe mi da še rusim brez ovlagalje. Skoro jak co to zrobim, mušim vizi svojho miloho utruni, co variš? Co že mam povest? Pomogneš mi najšo i bavim za toho zla. Znaš, ne znam jak si mam potolkovat za lešat, ja mirni človek. Tak to bolo kroz istoriju. Chlopi zabivali, a ženi... Šta, ti još žadaš vid smrt tvoho utruni, nje? Za ne domaš, že ho sama ukončim. Zabijanje to naša neženska robota. Posluhaj, obdumala sam savršene zlođistvo. Napríklad, prežmurani na karku, šitski podumaju na samozabojstvo. Ale dušičko, jeszcze bar zgadzim od krevi, znaš? Nie paš danje, obrat slavu nebo také da se. Nizač, nie. Vez bi najljepše bilo da odvezeme tak za vidjet, da ih odrinješ do zverha skali, ni bi slučajno. Dušičko, ne pripoznal som ci, ale šat, kad bi im gurnul jovo i ja bi za njim spadnul, mi je še bar skruci u glavi. Posluhaj, najljepše bi bilo naj ti ovo položiš do auta, vidzeme na drahu i bum, transportne nešćesce zagarantovane. I tak vše u transportu stradat od ktorý nas uvozać ovim mesece. To tvojo slova. Jak najšedjem do auta, keď už meš sami njemu dozvolu. No šahat, muši umrec. Muši, najmenje omeša z njih. Tak švitko. Jak co? Omeša z novi rok. Žada mu dočekat za stobu. Šešljiva, vesela i bohata. Kapiši? Had. Gdje had? Najljepše je bilo da mu puštime hada do postelji. Može, ale keďže i toto zrobiš, ja še bar zgaždim od šmikačoch. Odvratni su mi.
Dnes by najlepsze było otrowic, ho? O, ta nie, co ja to wyszybujem? Nie może mój Mario taki bojacy sposobom rec. Zażnem, mój Mario nie chodź kto. Trzeba go zabić na krasny sposób, lebo odustać. Znaš, ja bi bez najzečnejši i odustao. Gdzie musi skończyć Maria? Popýtal bym si šedaco, keď byš pochopila jednoho dňa, že se vecej neľubím, hej, tak... Co? Pojavim si prosto do... šerca. Aha, Bruno, co že ti? Sluška si tako prevednuti, ali... Hej, ani nadha ne hoćeš to. Nija, pitaju mojim malim raju. Nija tam kupalja, kuhnja, zboku spalja, a tam, tam terasa zostareše presera pogled na cali город. Terasa medzi inšim najkrašša časť mojho kvartela. Pačiše mi tu všetko také malé, ceple, ale intimné. Intimné? Hej. Najšie pačiše jedno sad. Ďakujem. Znáte, Bruno, bar som še začudoval, keď som vás videl večer na koncertu. Gospodia, bešodovali sme o tým ozda. Znáte, že jak ľubím muziku, nie? Medzi inšim, koncert bol fantastičný. Hej, od hrany je bars precízno krem jednoho mesta, hej. Na počátku druhej polovky, točno, hej. Whisky? Može. Ta horice pačiše vam gajba, u ktorej žijem, ha? Hej, pači, hej. A co horice naj sebe prestaneme dvojic? Naj prejdeme na ti. Na ti? Hej. Može, dečne, hej. Predsojevanje za stobu. A bolju glava ta pošla dobu, no. Pravda za hromadu kremićov u rukoh. Ostatnji čas je obšednuta z njima. Vi patraju ti s tim zaražao. I ja? Otkal si taka ideja? No, pa neka hromada tam. To? Jaj, šta ja to ani ne čitam. A co ljem tak kupuješ? Nie, ale prinoši mi ih jedna mačka, znaš? A nie može mi odbić. Znaš, jaki ženi čustviteljni na taki drobnici? Tovariš mačka, ha? Či to znači, že še veci ne streta zo zevu i to še to slučuje medzi vami? Nie rozumiem. Ewa mi dobri prijatelji, to šitsko. I keď by nie ljubomorni som. Mám svoj život spram to, Eva má prav na dajaki drobni slabosti, znaš? Hej. A u tomu dumam, že našla i frajer koša. Frajer koša? Lemni, modlim se, nje hutor, že to ja. Da, už to da je nebitne. Znam, že je bul potrebni, že bi mala pred kim obrehať z muža. Znaš, ženom potrebni ljubovnik, že bi mali pozikovnu publiku, keď pjuvaju na svojih mužoch. Naj si po pravde pojem, ja še ne zdohadujem, že bi Eva da kedy daco britke oce utorela. A pravda, ona specifična žena, znaš? Može bud bardzo mila, ali na teljo dopita, že ti až upata, že ti až dopije. Dok sme še ljubeli, vše žadala, že bi sme buli oč do oču, ruka u ruki. Spala zlipena zo mnou, a keď će buzela, žadala, že bi ja bol budný. A mala jakež ih čudne zvyknuce. Buzela šem vše v noci na dva. Pa lijepa i to tu zna. A i o tim sme bešedovali. Prave preto, že mi bula stalno za petami, lipela še za mne jak flaster, mušel som še odreknut za jej ljubovi. Naprosto me gušela. I ja bi tak postupal na tvojim mjesce. A ne možem še odreknut svoje slobodi, hej? Dzečnejše bim še odrekol takej ženi. Vi smatram, že máme veľa podobni prikmeti. Vjerojatno še Eva izbližela s tomu, pretože sme podobni. Znaš co? Думам, že bi trebalo, že bi sme še združili. Naš chybia mi, prijatelje. Eva ih šitski rozohnala, a u tih rokov noviše češko zdobula. Prijateljstvo za mne nezvyčajno drahocina stvar. Oj, za mne? Bo prijatelje solidarni i rozumijaše. Tak. A sluhaj, mohol bi onda kedy zajsť do Celjeboce na volac, a? Znaže, že biš mohol. Bude mi milo, naspravdi. Hodina i 15, za 3 mosomce. Ta nie, ja i tak u ostatni čas ljeham pozno, ta popijme ta se vi provazi, hej. No
Na zdrave. Na zdrave. No da pome. Pome, hej. No da. Zadumaj, jaki bude naš život do par tižni. Vjedno? Vjedno za naše vjedno. Co hvariš? Može na pijatok? Može. A co? Zabijeme, Marija. Ali daku znam je skokom. Novi rok si u Emilija Toto, to i za joho dobre. Za čio dobre modnice? Ša za Marijovo? On już pravi plani za novoročnu zabavu. Nie możemy dopuścić, że jeszcze bidni tak spraweda. Kiedy sme už rešeli, ljepše naj to zrobimy takoj. Znači, pušćame ho na doček, a po vracanju tuf. Точно так. Послухай, обдувала sam savršene zlođistvo, tak. Marijoša še po vracanju z roboty ruca do kazi, ti še nie bih slučajno nađeš u nas, a ki će ohljadnje, tup. Dereš ono polavi za zmeškom pisku. Ja? Nie, ja. Ti všelijak, a njem s pol moci. Tebe ljem naišlo o šamuci. I to šitsko? Šitsko za početok. Potim šiljici druga etapa. Odsahujeme Marija do kupalnje, spušćujeme okolo kazi, istočasno pušćame vodu i radio i... On umre. Segin, Mario, ali každe na tim švecem už umrec. Dah to skorej, a dah to poznejše. Pozbudzeni som. Možda bi bilo najlepše, kad bim sebe šitsko povtoril. Keď sa ti šeš pometaš, povtor. Perše ide vderenje po glavi z meščkom pisku, potim ho odsahujeme do kupalnje, spušćujeme na cihelki kolo kazi, istočasno pušćame vodu i radio i von. Odhodzi do carstva nebesnoga. Točno tak. Super si povametal. Hejlem, potolkuj mi. Jakže on pojde na hertoč švet? Jak i šitski drugi. Prestani dihat, a i šercem ustane. Od običnog tup po glavi z meščkom pisku? Ipak, že sam najglavnejše zabula. U kupatilu pušćame gas. Najše zaguši? Krasna šmrc, mušiš prepoznat. Cože ja znam, že jaka je. Nigda som išće nje umeral od takih šmerci, ale no lele najci ja da co potolkujem. Nje bar ja oduševeni za stotu tvoju režiju. Nija ti prebosteš! Nie chceš mu šteli do glavi, nie chceš mu pušći sada do postelji, ponim to obično tup za mne možeš zrobiti. Dobre. Znači porazene. Pristalim. Pijatok na 6. Znači, poradzene na pijatok na 6. Vari, že še zvičajno vracaš domu u to čas. Baš muši? Žalj. A co je tu je? Rozumim se. I mnje bi nje bilo lehko. Znači perše derenje po glavi z meškom pisku? Tak. Budze bolic? Ja dumam, že nje. A već do kupanje? Tak, tak. Na cenjelki kolo kazi? Hej. A voda čuri i muzika hraje? Tak. O, ljubio bim ke bi muzika bila krasna. Ha, potrudzim še vi poljnici žadanje. Dzekujem, praviši prijatelj. Već na pijatok. Na pijatok na 6. U tu čas na radiju bude Beethovenova 5. simfonija. Vidio sam to u programi. A ljubiš Beethovena? Ljubim. Okreme pijatu, to sudbonosna simfonija. Pogledam to tu programu na radiju. Dzekujem. Žalj mi, že si taki smutni, ale... Budz mi dobri. Možeš mi prebačiti. Sluhaj, išćeljem daco. Povedz. Kto vyberal datum pijatok 17. Tvoja žena. Znal sam. To ročnica našeho vinčanja. Bruno se Boha dzeše. Modlim se nie zapožnje.
Keď запожиш опиме паника, вежбал шак маштерит. Мерко и муж узлем раз. Nervoznejšie? Ja nie, ani kus. Dneška som kúpila šmatu za tú náhodu. Varzi elegantná. Jakej farby? Čarnej zažnem muž mi je. A ty, co oblečeš? Trikov? Nie prichodzi do ohľadu. Oblečeš, da se smeješ s počitovanjem svojom pokojnoho. Hej, Nemcu som nezabula vracať si pasoš. Šofersku dozvolu? Jaka dozvola? Jak si možela vrátiť posle nešťasta, ktoré še volal? Ma i toto s pasošom mi še ledvo udalo. Posluchaj, žadam, že by sme posle chovanja odputovali tak za štešljivi i štebodni jak ptici. Co hovoriš, dumaš na mne? Aj ja, Naci, ajde. Pusa, bye bye. Krásne chovanie, švetočné. Krásne, spravdy i smutne. Všetko prešlo jak treba. Jak vona predvidela. Práve tak. Bola to fenomenálna žena. Krásna. Mladá. Vesela. Polná života. Pošla u kvitku mladosti. Práve tak. Znaš, sanujem. I ja. Ritko je taký ženy. Na 60. Čekaj, zohadnul som, že pijatok na radiu nebola pijata Beethovenova symfonija. Nie, nebola pijata. Bola deviata. Triumfálna! Počitovaní patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali u dneškajším vydanju Dobrý večer Vojvodino. Reprízu môžete patriť dneška v noci na 2 hodín i 5 minúty i jutre popoladňu na 15 hodín i 10 minúty. Spred ekipy, ktorá pririchtala dneškajšiu emisiu, ďakujem vám na uvahy i žadam dobrú i mírnu noc. Dovidenia.